Салам алейкум. Салам алейкум вашо уммeti naјмангле пекамберескоре Мухаммедескоре салаллаху алейхи ва селем. Уммeti кога со слединало чачипа. Ем уммeti кога суџарало масек Рамадан. По повод о масек Рамадан о султани сај масек онгоро, а мен сар џемати тари амди паши на џамија, мангајат и честитинато меѓе о масек Рамадан, прво качитинато меѓе o ajeti kote so o Allahi vakirala ko Kurani i sura Al-Bekare šelovto ardishu trito ajeti kova so glasinela أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمح ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ото мен со паќана. Наредимото мен ги опости, сарсу и не наредимо коленги англедерту менде, да би товен богобојазлива. Па далеске мангаја ту менге те честитина о масек Рамадан, лафенцар. Мангајат менге те доџарено масек Рамадан са стевесте. Аллахи те овозможинал ту менге те постинено масек Рамадан. Te nakhaeno masek Ramadan ko ibadeti. Te nakhaven o masek Ramadan ko rahatluk. तुम्हारे खैरात एवं फिरदे रहमत है। Allahi te prifatino tumaro posti. Калбестар мангаја ту менге, мубареко Рамазани.